Ja sam mislio da su ti današnji televizori lagani ko perca s glave mladog kandarinca. Ono, unutra tih malo tih nevidljivih mikročipića, izvana malo plastike i niš više. Kada ono jebate kutija teška pol tone. Još mi frajer iz dućana lijepo pita, gospod, hoćemo viljuškar do fura da stavimo do auta? Ne, koji viljuškar, ja ću to. Koji sam kreten, jebate. Televizor je teži nek što su bile sve one stare kamere tamo kod nas na faksu. Željka, dide, ja ovo stavim, čovječ, ovo je fakat teško. Aj pozovi Lovru da mi pomogne, pa da ga otfuramo negdje na pravo mjesto. Ne vrem ovo više držati, pokliču majke. Željka, di si? Željka! Pa ne vjerujem, ovo di je zapalilo. Željka! Sofija! Lovro! Lovro! Majstore! Di si? Hej! Lovro! Di ste se svi zavukli? Pa da ih nije neko pokoko? Ne. Pa možda i je. Možda neko za mene ovu našu malu televiziju s ono tamo menjačnicom preko puta. Malo šeto, fraja lagano, hopa, pa u krivi haustor. Ajmo, vadi lovu van, vadi lovu! Koji lovu? Nema mi nikakvu lovu. Ma šta nemaš lovu, nemoj meni pričat. Vadi lovu i ću vas sve pobit. Hoćete da vam pročitamo vijesti? Koje vijesti? Nemoj ti meni vijesti. Pobit ću vas sve. Bam, 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 bam. Leševi na sve strane. Dobre. Nema leševa. Nema tragova nasilja. Pa fakat mi nije jasno. Pa gledaj mi Sofija uvijek tu. Ovo... Jao... Pa koji sam ja tuljan. Pa ja ne moram vjerovat. Pa danas je nedjelja. Pa kak sam glup, pa zato nema nikog. Odi u... A lijepo mi Pero veli jučer. Kiki, nemoj miješat pivu ili liker. A kad ja budala sam neodlučan po prirodi. A čekaj... A kak sam ja ušao ako su vrata bila... Ako vrata nisu bila otključena, kak sam onda ušao? Ali ako nisu bila otključena, onda su možda bila provaljena. Jebem ti nedjelju da ti jebem. Mrzim ponedjeljke, mrzim ih. Više mi ne pada na pamet o čem bi mogla raditi prilog za ovu tjednu kroniku. Imala sam već sve. Imala sam prilog o tehnološkim viškovima u nogometnim klubovima, o malim plaćama čistačica u županijskom sudu, o stambenim kreditima beskućnika, o ekološki osviještenim narkodilerima. Emil Pelamarić pri telefonu. A, vi ste. Dakle, vidimo se večeras. Kako ne? Kako ne? Pa dogovor je bio da... Potpisujete ugovor za novi klub. O agrokulturi u garsonjerama, akupunkturi u staračkim domovima, o muškom celulitu... A se može znati o kojem se to klubu radi? Mačaka i pasa. Opa, pa to znači da ćete morati naučiti talijanski. Kako ne? Aha, Inter Zaprešić. A pa to je bolje, to vam je puno bolje, da. Mislim, hrvatski donekle ipak znate, ne?
planinskom turizmu, Hvala. ravničarskim Doviđenja. udrugama županije, baletanima s vodom u koljenu, nezaposlenim časnim sestrama. I što ću ja sad? Šta ja sad radim? Sve sam živo imala, šta da sad smislim, šta? Dobro jutro, gospodičnu Severinu bi vas lijepo molio. Emil Belamarić pri telefonu. Snima film. Opet snima film. Pa puno sreće sa filmom, da. Nek bude ko prethodni. Doviđenja. O bioprognozi, sklerozi, nebulozi. Jajo, ej, bok, ja sam. Pa Emil Belamarić. Dobro, znam da vi rokeri spavate dugo, da. Čuj, ne bi te zvao, ali moram te zamoliti za jednu uslugu. Htio bi da mi uskočiš u emisiju večeras. Kako koju emisiju? Pa u dvoboj u dvoje. Imaš gažu. Pa ponedjeljak je. Na svadbi. Da, oprosti što sam te budio. Dobro, bog. Ja ne mogu vjerojatno na šta je taj čovjek spao. On svira nekim subotarima na svadbi. Ti rokeri uopće nisu što su nekad bili. Mrzim ponedjeljke. Mrzim ponedjeljke. Šta je tebi? Ništa, nemam gosta za dvoboj u dvoje večeras. Nemam nikoga. Ako se ovako nastavi, vodit ću sam emisiju. Sam sa sobom. To uopće nije loša ideja. Imao bi sebi ravnog gosta. Gledajte ljudi, sastali smo se ovdje u ovo prekrasno jutro i... Opet neko umro. Pa nije umro Lovro, ali moglo bi biti i mrtvih. Dobro, što se dogodilo? Dolazi inspektor Simić. Onaj inspektor Simić. Da, Lovro, taj inspektor Simić. Gdje je Kiki? Ja tog Simića nikad nisam ni upoznala. Ni ja. Mi smo u vrtiću imali jednog Šimića, ali on bio jako mali, pa smo ga svi zvali Simić. Ljudi moji, o tom Simiću su ispričane najstrašnije priče. Zapravo ga niko osim šefa nikad nije ni vidio. Tako, šefe? Ne. Pa možda onda ni ne postoji. Kamo sreće da ne postoji i kamo sreće da ga nikad nisam upoznao. Postoji i dolazi. Da, upravo tako. Ja sam sad s njim razgovarao prije 20-ak minuta i mogu vam reći da uopće nije oduševljen. Opa, pa to znači da smo lijepo opet ostali bez vlasnika. Zašto? Pa sad, taj inspektor Simić, ne, mislim, sad ne znam kako da se izrazim. Pa inspektor Simić je otkrio mnoge nepravilnosti u radu naše male televizije. Evo to, upravo tako. I na računu naše male televizije. Pa dobro, i to je isto sad do duše, to je sve skupa bilo u Grgićevo vrijeme, jel' tako? Ljudi, ali moramo to reći aboriđinu. Ne, Martina, ne. Pusti ti samo Mršiće tamo lijepo u Opatiji, na seminaru i neka tamo bude. Ne treba o ovome on znati apsolutno ništa. Gdje je Kiki? Alo, jel to Murja? Mislim, policija. Vatrogasci? Ne, ništa ne gori, ne, sve u redu. Ništa, hvala, Dženja. Koji si pilot? Alo, hitna pomoć. Ne, ništa nije tak hitno, ne. Pardon, da, hvala, Dženja. Mater, koji si broj? Alo, Murja? Molim? Ne, gospođo, ide vam krivo sat. Sad je 9 sati i 22 minute i... Hvala, da. Koji si broj? Halo, da, dobar dan, vatrogasci, da, ja sam samo malo pre, da. Dajte mi molim vas recite broj od Murje. Policija. Da, išao sam ja u školu, da. Ma da, ali da, sigurno su međuvremeno nešto promijenilo, da. Halo? I vi isto, da, ma da bog da vam pol grada izgorilo. Mater. Kak sam glup, čovječe, ja bi išao na Murju. Išao bi na Murju, prošli put kad sam mu furao novčanik, 3 sata su me ispitivali i jebate kod toga sam kum 1, 2 i 3 zajedno. Običnog inspektora. Kao prvo, nijedan inspektor nije običan. Pogotovo ne Simić. Tako je. Šta, tako je, nikad ga niste ni vidjeli. Ne treba vjerovat svemu što se čuje. A kao drugo, svaki inspektor, gotovo svaki nađe neku falingu. Baš koji vi, šefe, jel da?
A kao treće, ovo je onaj isti inspektor zbog kojega je naš bivši direktor Grgić otišao tamo kamo je otišao. I još je tamo. No, nije više. Sad je stečajni upravitelj tvornice za preradu šećerne trske na Lošinju. Ma nemoj. Nisam znao da na našim lijepim otocima ima šećerne trske. Pa i nema. Zato i je u stečaju. Dobro, ja ipak mislim, ako je sve u redu... Dajte, molim vas, kolegice. Mislim, vi sad isto ko da ste s Marsa pali. Normalno da je sve u redu, ljudi. Kako i ne bi bilo u redu kad sam ja tu, mislim. Ja sam ipak glavni tu direktor i urednik, hoću reći, i molim vas lijepo, ne, mislim, sve je u najboljem redu. Onako realno gledajući, ne, ali, mislim, problem je u tome što taj inspektor Simić, on baš nije realan. On cijelo vrijeme samo prekopava, uvijek nešto prekopava, traži nekakve stavke, točke, članke, šta ja znam, mislim. Evo, u tome je problem, o tome se radi. Šta je, Lovro, šta sad, mislim, šta sad, za Boga miloga, se tu nešto uskomešavate, mislim, kokoš na mjesečini. Ja bi trebao zamijeniti neke cijevi od centralnog grijanja i 2 ventila. U stvari 3, ali 2 su otišla skroz. Pa bi trebao ispustiti vodu iz sistema, trebao bi zamijeniti te ventile, inače će nam curiti sljedeću zimu koju je cijelu prošlu, pa će morat podmetati te lonce iz kantine. Lovro, meni ona 2 još nisi vratio. Eto. Pustite sad to, Lovro. Tog inspektora Simića uopće ne zanima, mislim, ni to centralno grijanje, ni kanalizacija. Ljudi, njega zanimaju samo papiri. Pa sam ja onda mislio, znate, možda ne bi bilo loše da tog inspektora Simića onako dočekamo na jedan, onako, kako da kažem, onako posebno. A čuj, a da ja pripremim mali koktelčić, ono, masline, pršut, livanjski sir, malo majoneze. Pa to! Pa to je dosta, to je sjajna ideja. Meni to zvuči kao ulizivanje, da ne kažem težu riječ, kao mito. Kolegice, molim vas, to nije nikakvo ulizivanje, niti nikakav mito, razumijete? To je samo pitanje jednog lijepog kulturnog ponašanja, evo. Sad sam se sjetila, nema maslina ni pršuta. Ljudi, sad stvarno ozbiljno, a gdje je Kiki? Ma boli me briga. Idem sad kod Poklepovića, Poklepović okinak prvi da je to sve njegova televizija, pa neko lijepo gospon Poklepović, rješavajte vi taj problem. Ma to, Kiki, da te ljubim, pravi sam i genijalac. Idem uraz odavde, pozdrav! Pa ti si, Vlatko, livanjski sir meni uzeo iz frižidera i odnio onom svom, Peri. Sjećaš se ti to? Dobro, Sofija, nije sad bitno tko je sad šta odnio, znaš. Nešto ćeš misliti pašteta. Imam Zdenka sira i mortadela. No, molim, evo, to će biti dovoljno, pa da. Šta je, Emile, šta sad, mislim, šta sad ti hoćeš? Šta sad, tu si cijelo vrijeme kod neki suhi drek na cesti. Otkazao mi je Niko Kranjčar, večeras gostovanje u Dvoboju. Jebe mi se. Uostalom, rekao si da imaš rezervnog gosta i to onoga, ako se ne varam, rockera, onoga, ne znam kako se zove, ali non stop lupa s petama i daje sve za Hrvatsku. Pa ne može ni on, zato što ima koncert, ne može. Dobro, Janica, Ivica, mislim... Ozlijeđeni. A general, onaj? U Den Haagu. O jebe ti. A Ibrica? Što je s Ibricom, ne? Znam da ono je tražio umjesto trosjeda za sjedenje da mu stavimo nekakvu skele. Skale. To na dalmatinskom znači stepenice. To. Ili na hrvatskom štenge. Dobro, nikakav problem. Evo, dobit će on ako hoće i toboga na lojtru mu stavimo, evo. Pa ne može ni Ibrica. Pas mu ima gripu. O jebe. A ništa onda nađi nekog drugog gosta, šta? A kak da nađem? Kog da zovem? Sve sam zvao već. Zvao sam i predsjednika. Nisi, valjda. Pa onda zovi Čiru, ne znam, zovi Mamića, evo. Znaš da oni jedva čekaju da ih staviš pred kamere. A ljudi, mi idemo, ajde. Šta se sad tu bleji? Idemo, radimo friške sendviče, ajde. Brzo, na posao! Da njemu radim sendviče, šta sam ja zbog toga na prijemni išla. Donijeli ste televizor, odlično. Čujte, gospođo... Gospođica, molim, još uvijek. A je li? Dobro, onda čujte, gospođice, ja imam neke papire. Ja se ne mogu potpisivati na dostavnicu.
Mislim, naravno da mogu, ja sam pismena osoba, ali ne smijem, pa morate pričekati gospodina Poklepovića. Oprostite, ne smijete sjediti na televizoru, to je vlasništvo, da, televizije, to je skupo, znate vi koliko to košta? Mislim, doduše, gospodin Poklepović ima nekakvu vezicu, mislim da se zove Pero, da, pa nabavlja onako sve bez računa. A je, bez računa. Bez PDV-a, da. Ali skupo je to, i ovak i onak. Mislim, doduše, vi ste dostavljač, pa otkud bi vi znali koliko košta televizijska oprema. Mislim, nisam ni ja tu svoj na svome, ali znam da je Poklepović, naš šef, jednom smanjio Kikiju plaću jer je njemu ispala kamera dok je snimao vjenčanje njegovog prijatelja, dok je njegova žena bila vjenčana kuma. Mislim, Kiki ju je ispala kamera zato što je popio previše, a vjenčanje nije bilo od Kikijevog prijatelja nego od Poklepovićevog, kao i žena koja je bila vjenčana kuma je bila od Poklepovića. Mislim, još uvijek je. Šta njegova žena Nada? Juj. Pa znate šta, ajmo mi do kantine pa ćete tamo pričekat našeg šefa. A gdje je on sada? Na jednom važnom sastanku. Ništa, to sve možemo maknuti, to inspektor ne treba vidjeti ništa. To sam to je bunda, ništa, to je ništa. To kupovina vikendice, Mršić, to ostaje. To je moje, to ništa. Su ovi tu računi, kupnja, auto, leasing firma, to ostaje. Auto, leasing, Mršić, može ostati i leasing, moj auto, to ide Fiju. To moramo maknuti. Da vidimo, to ništa. Vidiš sad, moram, da mi ne bi slučajno zapjevalo. Vidiš, i koča da sam neki. Sad ništa. To su remete. Da ne bi slučajno, samo da baš i nije sigurno. Da ja to spremim, tu bi on to mogao i naći. Ništa, onda ćemo to u žep. Šta još imamo? Da mi... sad, kompić sam. Tako je to brisat. Vlatko Poklepović, glavni urednik. Nadice, ti si. Da. Je. Šta, zvala si me već? Ma nemoj, 11 puta. Ne, nisam, stvarno, niko mi nije rekao. Nisam majke mi, Nado, nisam majke mi, da. Čuj, malo sam u gužvi, Nadice. Jesam, da, daj, molim te. A znaš dobro da se ne mogu tu bez mene niti popišati, ne? Prema tome, moram s njima skoro i na WC, da. Da, ma ne da ja idem s njima na WC, bukvalno, nego to se tako kaže, da. Jasno da te volim. Pusa je. Nado, molim te, nemam baš puno vremena, oprosti, slušaj, danas mi dolazi onaj inspektor Simić. Taj inspektor Simić, da. Zato, Nado, nemam puno vremena, nemam. Šta, Kiki je kod mene? Kod nas? Kako? Šta, u našoj kući? Ubio je provalnika. Daj, molim te, Nado, šta? Pa dobro, šta si ti, šta taj provalnik uopće radio? Ste bili sa... Hoću reći što je Kiki radio, mislim, kad je taj provalnik provalio kod nas. Čekaj, Nado. Kako sad nije provalio kod tebe? Jel je ili nije? Nije. Nego gdje je onda provalio? U kantinu. Pa tako mi reci, u kantinu, dobro. U koju kantinu? Molim. Na televiziji. Leš u kantini, pa mislim, gdje baš sad? Da treba obavijestiti policiju, iako ja ne znam uopće šta bi i taj mogao ukrasti tamo na kantini. Možda da ja ipak pričekam malo s tom policijom. Jebem ti. Šta sad da radim? Evo, samo vi ovdje lijepo sjednite. Ovo je dostavljač donio televizor. Kakav televizor? Neki veliki. Pa šta će nam još jedan televizor? Di ću ga metniti? Ma nemojte se vi ništa brinuti, Lovro, to je Poklopac sigurno sebi kupio.
Mislim, na račun firme, ne? Isto si je takvi laptop kupio, pa se on mora čitavu noć pržit softver. Samo vi tu lijepo sjedite i doći će Poklepović potpisati dostavnicu. Čujte, gospođo... Gospodična, Svejedno. meni nije. Dobro, ja sam došao ovdje vrlo važnim poslom. Svaki je posao važan. Samo što su neki poslovi važniji od drugih. Čuj, moja glava. Migrena, jel da? Odmah sam ja vas primijetila. Znate što, gospodine, znam ja kakve su migrene. Sad ću vas lijepo izmasirat, a onda ću vam dati jednu fantastičnu američku tabletu, pa ćete odmah biti bolje. Hoće migrena, hoće, pogotovo za ovakve promjene vremena. Ljudi, a kako izgleda uopće taj inspektor Simić? Mislim, kako ćemo mi njega prepoznati? Valjda će biti dovoljno pristojan da se predstavi. Antiša, je li ovo od integralnog brašna? Šunka ili kruh? Kruh, Antiša, kruh. Je li kruh od integralnog brašna? Pa ne znam, meni se čini da je kruh od... kruha, ne? A tebi je mozak od pudinga, jel da? Pa dobro, idem ja onda pitat u dućanu od čega je kruh. Odi i pitaj od čega je šunka da slučajno nije od nekakvog mesa. Dobro. Antiša, ništa se ti ne brini, sve će biti u redu. Ma ne brinem se ja, nego Željka tu. Ljudi, di je Kiki? Evo, to vam je ta tableta, gospodine, popite si vode s tim. Pušač, jel da? Pa da? Pa da? Ja sad moram ići, moj posao... Evo, dostavnica! Čaša! Znaš šta, uopće mi nije jasna sva ta halabuka oko tog inspektora Simića. Mislim, inspektori postoje za to da kontroliraju da li se stvari rade po propisima ili ne. Ako se ne rade po propisima, da takve stvari sankcioniraju. Da, u idealnom svijetu koji ne postoji. A u ovom našem realnom, u kojem ništa nije po propisima, inspektor služi zato da mu daš mito. Da, i onda su po tebi svi ljudi nepošteni na ovom svijetu i svi su ljudi podmitljivi. Upravo tako. Samo o profilu čovjeka ovisi za koliko love će se prodati. Dede. Pa da. Slušaj iskusnijeg kolegu. I što iskusniji kolega kaže o profilu ovog inspektora? To ćemo tek vidjet. Mile, nekad mi tako ideš na živce. Ma, Rtina, osjećaj je obostrani. Molim te, daj nemoj me gnjavit, nego odi tamo preko. Imam važnijeg gosta, posla. Dobar dan. Dobar dan. Molio bih vas sve dokumente na uvid. Oprostite, a ko ste vi? I kako vi ovako upadate bez kucanja? Simić. Inspektor Simić. Gdje je? O čemu pričaš, Vlatko? Nešto tražite? Vlatko, o čem se radi? Ja sam rekao šefe da neke podove treba promijeniti, da je to sve trulo, da to treba. Ljudi, ja ne znam, mislim, stvarno... Ljudi, molim vas, jeste možda zapazili nešto onako neobično, ha? WC kotlić je prestao šumiti, sam od sebe. Martina je zakasnila na posao, što zapravo nije neobično. Emil je naručio par odjela na račun televizije. Tko je to njemu odobrio? Antiša je također naručio par kompjuterskih igrica na... Bogu, jedan. Čekaj, mali. Tko je tebi to odobrio? Ali to ništa nije neobično. Sijalica je krepala u redakciji, ni to nije neobično. Irena me jutros ljubazno pozdravila, što kad malo bolje razmislim je neobično. Ma dajte, molim vas, pustite sad to. Pitam vas lijepo, da li ste možda zapazili nekakve onako neobične tragove? Kakve tragove? Krvave. Molim? Ja. Molim? Ja sam primijetio neobične krvave, tragove. Ne. Pa gdje, kada? Daj, pokaži. Danas ujutro, bio sam u kuhinji i rezao sam si kruh, ne. Da. I onda sam se tu porezao po prstu, evo vidite, onda su krvi tragovi mi. Pa daj, molim te, stavi flaster na to jer kakav se iskrvarit ćeš za minutu. Ljudi, ozbiljno vas pitam, da li ste primijetili nekakve neobične onako krvave tragove? Mislim, ste možda primijetili kakav leš? Ha? Bio je leš na tavanu, krepanog goluba. Vlatko, o čem ti to pričaš? A jesam i ja, budala. Sad mi je došlo zriti v glavu. Ne, pa znam. Mislim, osim što kasni na posao, ne, sad je već počeo i izmišljati. Željka, slušaj me dobro. Slušam vas dobro. Odmah nazovi Kikija i recimo da se iz ovih stopa tornja iz moje kuće i da dođe ovamo. Inače ću ja doći po njega. Jel to jasno? Ja ću doći po njega. I onda će mi tu u kantini on biti mrtvac. I to živi. Jel to jasno? Da. Ne. Možda. Možete ponoviti onaj dio sa mrtvacem u kantini? Željka, daj briši. Šefe, zapravo sam vam nešto reći. Šta to? Došao je dostavljač sa televizorom i trebate potpisati ovu dostavnicu. Pa dobro, ja mislim da to ipak sad može pričekati, ne? Popi, Vlatko. Šta je to, Sofija? Biljna.
Evo te, mislim da ću eksplodirati. A hoću to kad su ovakve promjene vremena. Hvala Bogu da inspektor Simić kasni. koje vi tražite nalaze kod glavnog ureda. Slušaj, djevojko, nemoj me ti učiti mome poslu. Valjda ja najbolje znam što treba. Ha? Ajmo, idemo kompletnu dokumentaciju o poslovanju na uvid. Sve, prihodi, rashodi, porezi, troškovi, prirezi i tako dalje, no? Ja sam mislila da ono što... Nemaš ti tu što misliti. Hoću reći, trebate za ovo odobrenje. Ja ne trebam nikakvo odobrenje. Odobrenje, to sam ja. Samo polako, inspektore, molim vas, smirite se polako. Naime, mlada dama nije baš tako mislila, jel? A vi samo lijepo sjednite i molim vas, sve vam je na uvid. Znate što, ne volim kad me uče mome poslu. Ja koji nikad nisam, koji sam uvijek, koji nikad nisam nikakvo priznanje dobio, nikakvu nagradu, nešto tako. A dok se šefovi za to vrijeme slikavaju. Za novine, za radio, za televiziju, ma mislim. Pa da, to zna biti prilično nezgodno, da? Da. Zbilja vam nije lako. Naravno da nije. Posla puno, plaća mala. Žena hoće ovo,